So cela nje ukhulume noMaChris bathini gokwami mamami babami like yonke into kimi like gokwami ngifuna ukutshela dilensi like impilo like is too short like likhona lelo langa like izinto like izoshintsha lapha endlini ngicela like ulinde gokwami like impilo iseza ngicela like ungimele ngoba nano like ngiyaye ema eventini but ngiyakwazi like ukufika nesishaba endlini ufike nempuphu yabo ngicela like nawe like ungithandazise ukuthi ngiphumelele kulento engiyenzayo gokwami ngiyabonga ay bafethu cela shayini izandla phela sonke nawe shaya mbukeli Makoko kukhulu okuzayo for wena Makoko sengiyakukhulumela ngithi ngikhulumela noMakoko Makoko hayi phela nawe Stay tuned for episode 3. Stay tuned. Yo bafethu it's your boy Penny fana wako Fridos bafethu the one and only Penny Tosunya I meet my boy Cypher MC bafethu seziyakhala manje bathini bekani ke acaleni ke igame ke yeah. Cypher the MC bafethu nazi bafethu skill ne talent bafethu nasila bafethu namhlanje niphethele uDayidengu uCypher the MC so pheka njani since vele bacava ukuthi uCypher the MC like bangathanda ukwazi like personal details ngithola njani yeah ungitshela ukuthi ubani Cypher the MC ufike kanjani but then manje ungaqala ngokuthi ubani uhlala va ngithola fili chance ya uCypher the MC lona hlala eFridos hlala khona yekasi bafethu simathini bekani bafethu legama leli la kaCypher yabo kahle igama lami lamampela uSipho yabo akasotobe ke wakasibika ke lona bafethu bekani igama la kaCypher the MC ngilithole like eWestern area bafethu like ngalithola kwintwana yami bathole fresh the DJ DJ shout out to Lil Fresh bafethu yeah DJ yena bafethu bekani lo muntu like uyangincanya kwezinto enjalo like kete scheme nje ngelilanga yabo sure kuthi ngicavanex ngibhizi ngicula lapha endlini ngiyabhizi ngiyacula yabo ngiculela nje into edizi hayi ngiyabaza man babhizi bayakhuluma hayibo kwenza kanjani mangiphuma vele anyabona ubhizi uyacabanga yamazi umuntu DJ nebelasi ubhizi uyacabanga ngizwa no sebangibiza eCypher ngithi hayibo ubani uCypher no esithubeni nje ubani uCypher manje hayibo so mombuzo mangiphuma la yabo mina ngiyaphuma la boy no ubani uCypher hayibo baba huyo uCypher ngisayima uCypher shuma ngiyacabanga kathi la gama leli shumanje uvela walikhatha nje ya awusitshele igama lakho ke liphelele uSipho bafethu kunoSipho namhla uSipho kabani sotobe bafethu yeah wena so macala mombuza yena ukuthi so wena njami kenzakalani masongibiza ngoCypher uthini thumanye le gama leli like uvele walicabanga like nje yami like aphumelela like afela likhipha nami ngiyamangala bafethu like ngisurprise Cypher hayibo kwenza kanjani ngiyashayela ngathi ngana legama leli shu manje hayi so ushana ingoma uDayidengu mningoma shu manje ngashaya but then uyakuzwa mawucula uyangizwa like mangibela like izinto enjalo yabo shu manje like nasekasi like ekasi lakhe kodwa sebangibiza no hayi Cypher laqala ukukhula legama yabo laqala ukukhula manje ngabuya yekasi eFridos Park bafethu mangibuya eFridos ngahlangana nenye intwana bathi uJuice yabo uJuice like ibhodile yabo sho manje igama lakhe lamampela la rest in peace Juice langibalekela sho manje ngahlangana naye ngelilanga ngiyadonsa ngathi hayi asiye eventini like Black House ecava musla Black House isiniva bafethu Black House sho manje like hayi ngiyadonsa ithi so jive siyaya vele so jive la fika la sajive vele nana sajive kumnandi bayamabhiya like hayi Alexander ayabona la sengicala ukungena emandleni no sengifundiswa ngomthatho no sho manje like
ngishaya ivoice ke Yeah. voice yami shuma yabona abantu no sebangilandelela Yeah. So nje ambheka ne before vele sifaka deep angithola before bafethu iqhumele into nezibhayo it's not a game bafethu don't forget to like subscribe hit the notification button bafethu I'm with Sipho the MC today bafethu so bheka msiphosi njami since vele uzongitshela vele because ngiyeza ukuthi like story sakho njami si interesting angithola like ngisafuna ukazi more angithola for sure nababukeli lawo lapho mbukeli for sure nawo usafuna ukazi more ngalo Sipho enginayo vandaag yeah man njami ngitshele ukuthi wena like kubani inspire ukuthi fede qale vele ukushaya izinto zabo ma MC and stuff ngithola should manje like khona MC nje ikasi yabo yeah sure le MC le ke relaxile lesicela igama lakho ayasincicha igama shumaje like yeah intwana yakhe shumaje gamer naye bathi ukabza like ku Facebook yabo yeah kabza khona like my fresh the MC shout out to my fresh the MC bafethu eksiyenje yami phela acela ubambe kanjalo akufani mfethu umjida no yabona yaphusha sibonge njami shout out to my French wasisinivu my French nyamazi eksiyenje yami nyakwazi na phela mobhekelele Shandisi hlalo yazi ukuthi phela khona umuntu okupraiseayo la ngaphandle uyisibonele esihle kume outing ayi yabo so nje into engicela kuwe my French njami can you repost mfethu like ngiyacela ubatshela ukuthi phela basubscribe ngiyacela bafethu nisubscribe yangithola yeah man uSipho bafethu sazositshela moya ngithola Sipho ngisasekuwe njami nkiyama ngincanywa ababukeli bami ngithanda ukuthi balale ngithola mababhekelela izinto ezikanje nje cause vele like bafethu skill ne talent bafethu I'm Sipho the MC Sipho yabona no yena ubhizi ngoSipho uduma uSipho ekhaya lento Sipho the MC ayabo hey ngimbhekile ende ngiyangambuza fele cause vele igama lakho fele lispele as CYPHO so mina bengithi uSipho the MC yangithola hayi ma vele angilungisa vele athi no akusiusipho le MC khona enye out bengitshela ukuthi akususipho Cypher ngathi hayi lona manga lo akakhona ukureada kahle kanti ngimele yeah man ngitshela ngoma French mfethu ma French nje yabo ukangenzele nyinto la angicaka ukuthi le event yanini should manje like yo angenzele nyinto nje like should manje la ma French aka MC njengalabantu laba sikasi watwathi izinto zaka too short yabo okay yabo shumaye like ekasi like bakijimele ukuthi like ba MC ya lezi zinto zaka too short and athi MC lokho nje asingafuni ngenza into eyi-1 isibaningi yabo into enjalo nje manje dile sifuneka like urelax like ube MC grand ube ujabulisa abantu like ne-energy nje manje mina ntwana yami njengamanje nje can you believe it bafethu bandaki ngihlangane nomuntu ozikhanyela njengami phela mina ngicrazy bafethu niyazi nani bafethu niyazi ntwana ngitshele for I wanna hear more mfethu should manje mina nami energy baya should manje yeah like le energy lena angazi ukuthi kwenzakalani ngithola endlini or ngithola va but nasendlini should manje yabona bangifikile bangivakashile bangihlanyela njami abangihlanyela umntana omncane angihlanyela bethu azasho nje ambeka azasho Cypher we wanna party yona ngihlanyela kakhulu ababhale phansi ntana yami shuthi phela bayenzela istory yabo so since vele njami ngibizile kanje njami ngithola so like mina like bafethu nazi nani ukuthi bengeke ngimbize nje ngimbizile because umsebenzi wakho njami mina ngincanywa ngithola amachita aphushayo yazibhekile ukuthi bona afuna ukuyavaya ngithola njami because ngiyakubona vele na ku Facebook ukuthi ayazini usase on ngiyakubona ngathi uthanda utosi kanje mfethu kambani ngiyakubona amanye amavideo wakho zami uqimbile yo mfethu wathe kodoni ndoda yo shumanje like utosi njami yo
unguy spirit nje yami yo yini oyithandayo ngeTosi yini into inspire kuTosi into engiyithandile like kuTosi nje ayenzayo njalo ngithanda like the way yacula ngakhona nje like nje yami ujabulisa abantu not the way aphefoma ngakhona sho manje like ngathanda ispirit sakhe the way aphefoma ngakhona sure sho manje khona ilanga like ngizibuza ngithi one day la ngizohlangana noTosi khona nje like life yami nje amangathi sizoba njani itadi yo sakhumbula ngise Western area manje like ngiyaposta yabo posta mina manje ngiyaposta mina it was an event kodwa ngasi event yabo manje sedlini no little fresh yabo ngiyaposta ngisho ngishino uTosi yabo angishino uTosi kanjalo nya relax sure mangirelax ngiyabona sho manje like mangena ku Facebook futhi hayibo uTosi ungidonsile nje yami ngishelile nje yami yo that day sho manje like sho manje nena ngibuza ukuthi baba khuluma noTosi baba awunazo nje ngara ithombe vele la kushare khona boma screenshot nyana sithi kubonisa ababukeli phela yabona like singabahalelisela ngithola like ezikhuluma kanje nabo kumele babe babone ukuthi sikhuluma ngani ngithola njalo sho manje nje yami zikhona so bafethu so ku Facebook ubani ungatshela bebukeli lapho ukuthi ubani abantu abagwayibangazi bathi Cypher MC bafethu bathini ngigijima isiphupho ngisho imic mele ngiyoculela abantu mele ngiyojive jabulisa abantu mele ngiyosenka ngisekela for bani sekela for mina bathi ngoCypher bafethu ku Facebook bafethu sizakhala the MC bafethu ngiyambona bafethu ngathi ufuna ukungichallenge yabona bafethu yazi number 5 bathi jikeleza ubheka iskipper unamba 5 bathi jikeleza ubheka iskipper seziyakhala upeni bafethu one and only bafethu basivela bathi dlala sithunya sure izinto so bafethu man uSipho MC bafethu uSipho MC bafethu njami mina ngiphethe nje Sipho njami yacaba manje uyazi ukuthi sikhule vele kushawa ama trip eKasi so swima uyangithola njami but then bafethu silaba fethu ubani bekazi ukuthi bowazi njami ukuthi like uzoba lo muntu owuye manje mina kodwa engacabi next bongacabi next so ubheka ne nje lento ewani uyithandayo ngami njami into ewani uyithandayo ngami mina bafethu like engithandayo spirit samba fethu spirit like noma ngifikile nje abantu bayabona ukuthi awuthi le yasiza ozilontuza ngisibekela phansi yangithola bafethu i-direct self esteem bafethu yangithola yiyo bafethu kumele uhlale mfethu khona ukulontuza man ukulevela lapho man ungazinyathi mfethu sibalele nalanja yami manje bafethu khona emfuma iring yabo manje like bafethu khona ikwali nje makasana yabo manje makunekwali kanjalo bafethu ungasibekela idamba bafethu yenza more yenza more nje yami and ungayenzeli ukulontuza bathini ungayenzeli ukupress abantu yangithola like ukubasela yangithola zenzela wena like usikhuphule so yini into oyibonile ngeKasi ukuthi eKasi yenzakalana nani eKasi like into engiyibonile bafethu like kuthi like ma eventini like amabhaya sho manje abantu abababhadali abantu ababhadala ngamabhiya like ibhizo yenzani bafethu direct bafethu qhubeka nje ngakumisi bafethu bheka thina sinomndeni bafethu sure sayidinga leyo mali like support umndeni sengimpupho endlini sengi uPaypack bafethu like bafethu ngicela like inihafina abantu lapho la nathi sothola ispirit esikre bafethu ngizwile man bafethu so bafethu le ndaba zamaphiya nani bafethu I can avoid bafethu yabona mfethu nenjami ne like ikutshele abanye abantu banjani nenjami uyafika ngaphandle yaspend endlini maka bana next uyenza kanjani into enjalo njalo shumaye like nje yami khona abantu like ibiza ngani into enjalo
like it's a peer pressure peer pressure nje ne bafethu ungapress wamngani jutha kangani like nobogele nje yabona bogele bogele nje bazokuyenzisa kwezinye izinto bazokuyenzisa nje ne bazokuyenzisa hayi shoot no mele uzigade uyabona uma umuntu mele uzigade ngithola so man sipone MC njami so ngiyabona la like Facebook man like Facebook mfethu khona le post yakhe ngibonile angithi September ngithola while sibhekile la ababukeli bazoyibona escreenini ngithola cela usishele ngale headings the event nje yami manje last year yabo ngi2 September kodwa kuyiphethe yami nje bekuyiphethe celebration like nami manje la kodwa like ngiyothini first event yami like ngiyifeel sure ngoba la kodwa kunobulim crazy bashayele wena nje yami manje like kodwa bayishayile bona afile shuma ngaringa na ngathi machita ungena kule event le yabo shuma ngaringa nenye ase western area yabo manje asle shuma khona business siringa yabo bangifaka kule event lena angifaka kanjalo nje ngajabula nami uthi halungu ngibona ama celeb shuma hayi nami futhi shuma ngangena kule event ngifika la the event le shuma nje la nami ngifika like relaxile nje myanya babona tidy location ngisakhumbuli nje sibone kahle siphinde sayibheka nani nayibona futhi ne checka nje location bafethu yini Johnson Street iba isewest nje isewest bafethu so angitsheli athe one like we part of hosters Capital. Shout out to Capital. Mama bayayibona nawe le Capital nje yami manje like ingaye into spirit esinye nje like ema-eventini siyangifaka nje like yangitshele baba kune event eso sewungenile umuntu ngisibuze like kanjani nje wena njami so bheka ne since uCapital akufaka kanje yini into oyibonile ngoCapital Capital njami uthi like ipantula eligrand nje ipantula eligrand akusila amapantula like la amanye la pantula eligrand umuntu like osithandele like isidwala ukugcoka nje asho manje eBN ngeke umyesene eBN isho manje mekele ngitshele ipotential yakhe nje like since vela kufaka uma event kanje like yini into umfisela yona empilweni like into engimfisela yona empilweni nje yami ufisela ukuthi like aphushe nje yami like nje ungasabi Capital nje yami ungapheli umoya nje yami phusha nje yami zikhona into nezincane ezikubhekile nje yami namahomana big akhona akubhekile nje yami into efuna ukuthi ichune phusha nje yami shaya ispan sakho job nje yami kodwa umunye umuntu nje yami man bachele phela basubscribe ndodo ungalontuzi phela kuseba fethu bhekani man cela nisubscribe bafethu like and comment bafethu nizisho ukuthi sikhona ukunazi nani yangithola amaloyal watwatwethu yangithola bafethu any the notification part nabona mfethu mawushayile obhele sozo usokole no the game nje my drop sometimes yakhalela click Batsini, ariyangi game bana be. Ariyangi game. Mfethu. Game njaya. Kuma lento lesidlala so njaya. 50-50. Hayi ukuthi omunye like uyawa fasidlala 50-50. 50-50 njalo. Yangithola bafethu. In the on bafethu. So man njami manesh. Yazini manjami angitshele njami uthi like in 5 years coming yini into efuna ukuyi-achieve in 5 years bafethu like achieve like goal yami bafethu like kuthi like ngodlu umndeni wami bafethu ngodlu magrizere like ngizibone like imphumelele lifeini bafethu sure like but family comes first bafethu like into
ngicelayo yeah njaya so angitshela uhlala nobani endlini Juma like endlini like ngihlala noMaGrezer like uye like ungishonela yonke into yeah like ngabholela labazali ngisasencuka kahle njama ngazi ngisasencusi like yeah angikhumbuli but ngisasencusi njalo yeah ngahlala noMaGrezer njalo but then ukhonile nawe ukuthi ungazibukeli phansi njengoba ushilo nje umuntu ungazibukeli phansi usasekhona nje and emfethu like kuningi okuzayo for wena nje ngithi ungapheli moya uthi otherwise hard for that so cela nje ukhulume noMaGrezer wakho umtshele uthi magogo ngiyakuthanda ngifisela ufuna ukugenzela la ngithola akhuluma naye bafela wamjabulisa njaya uyabona mfethu yeah khuluma noMaGrezer bathini gogwami mamami babami like yonke into kimi like gogwami mfuna ukutshela dilensi like impilo like is too short like likhona lelo langa like izinto like izoshintsha lapha endlini ngicela like ulinde gogwami like impilo iseza ngicela like ungimele ngoba nano like ngiyayema eventini but ngiyakwazi like ukufika nesishaba endlini ufike nempuphu yabo ngicela like nawe like ungithandazise ukuthi ngiphumelele kulento engiyenzayo gogwami yabo ay bafethu cela shayina izandla phela sonke nawe shaya mbukeli makoko kukhulu okuzayo for wena makoko sengiyakukhulumela ngithi ngikhulumela nomakoko hayi phela nawe nomakoko nawe ngazathi no indaba like uyangikhulisa njaya mina ke ngishange respect njani uza sawubona gogo sabonga for ukusikhulisela umfana gogo sabonga style for the MC gogo kukhulu okuzayo gogo usawuhlala kwesinye isithabathaba wegogo uyovuka ekseni unisele ayikho into ozoyenza ukunakekela ama plants wakho nje phela endlini khuleka sesinama robot manje sizobe nayo yonke into ecleanayo wena gogo nje bekezela gogo umfana kukhulu azokulethela khona nje ngiyangithola nje ameza nje gogo ngicela ukukhuluma nawe ngicela ukukhuluma nawe so ngathi siyamshela nogogo wami ngizakala hayi gogo ungathatheki hayi gogo hayi awungeke impela ebethi manje ngiyakubona khona manje le event le ngazibuza ukuthi le ndoda la eGothula bafethu lo mjida lo performa ngeimbambo bafethu ngicela ukunibonisa impilo yakho asitshele ngalelo la ukuthi like bekenzakala nini nje into emenza ukuthi ahambe ngeimbambo wayesibhekile nje ibona escreenini bafethu ungitshele grand njami ukuthi hambi yes yo kama na watu ndo shuma je bakona ukuthi hayi njale yo awufikile usafune MC baba awufikile yo phela ngijulule njani njaya yo ayibesikhala bafethu angitshele njami before siqala ne like ngizoya ngama question imasingabalekeli ke DDs like indaba eskipa nje like hayi sibaleke yiko ngithi ngifuna siye kahle ngama question ngizomhlaba ngama question mina nje ngifuna ngiphendule yeah siqala vele kuyo le skipper le yesifuna kuyazi ukuthi sayifuna MC that day bodleni ubhemeni uzochela so performa ngemba njayami like yeah but ababhaya like bayasho ukuthi like ngidla ama drugs izinto enjalo ngiyazibuza ukuthi like hayibo kanjani no and kanti next njalo hayi next njalo yabo
Manje dilesi ukuthi like ngikhulu skipper like njalo mina like angazi kwenzakala. We crazy. Like yo, njalo mafika like ubumnandini njalo ngiyashukuka. Nalonga nasikhulula. No. Asifuna ukubona. Yo. Nawu umuntu wasestripper la yamnene shebhaya. Sure. Angazi ukuthi yo yabo uzumshiso vele. Yeah, mntana like the most my event wa mama bhaya like yeah. Ngiyajuluka like ngiyashiseka nje futhi njalo vele sisusele like yabona ne crowd like mangibhekile so yinga energy if ayikho crowd njalo ngiyithola phansi phansi ngiyangithola energy the crowd like ingay energy njalo abafethu lo muntu lo yawathanda ama fans wakhe bafethu ama fans wakhe wathanda ngalendlela engithanda ngayo nje ama viewers wami nasi ngiyawathanda like bafethu ngiyabonga bafethu ngibonga kakhulu for support bafethu one love bafethu support bafethu nami njami like ngizoyenza ukufana ngeke ngiyangithola like bathi okuhle ngisho angakenza uyabona umuntu ngisho angakenza into embi ngambuyiseli ngentembi njama ngibuyisela ngento enhle uyangithola njami ya saselapho njami ya ama fans yawathanda ya njami khona elinye ilanga yabo njami sure manje kule event yabo khona like uDJ yabo ela kufanele DJ yabo la DJ khona ezinye intwana nje yiyo le event level le khona yange 2 December last year 2 December yeah last year ana like post something post ikho okay bafethu while sikhuluma ngayo nizoyibona escreenini ne yiyo le post yiyo leyo ikhona nje uyabona shumela like ngiyafika kule event le yabo na kodwa ngosto capital bafethu lo capital yazini ngathi ngiyamdinga lo capital lo bafethu ngathi ngiyamdinga naye njaya bekuse capital njaya hayi salute njaya ngicela ubambe kanjalo njayami kukhulu okuzayo for wena yeah shumane njaya shumaye ngosti yabo khona DJ omunye yabo sure lo DJ lo ngimbona like ngaphandle yenza amatikiti ugabantu amatikiti yabo ngimshayela njaya ngiyafika la ngithi njaya hayi MC njaya hayi ngithathele njaya yabo Itaba ngibizela capital like no shumaje dangazi kwenzakaleni ngingakwata like shumaje like kafika like intona yami athi Cypher relax kancane yabo dangazi kwenzakaleni like ungrisile uvele washintsha mood yami nje uvele washintsha mood yami ngavele ngathi thing relax vele yabo ngavele ngangena nje yami baba ngivela VIP vele ngangena la ngangena kanjalo hayi ngiyafika la ngifika ngiyarelax ngibheka bo DJ vela ngiyabheka bathi ya isikhathi sami lo fake ngena vele ngiyangena la ngingena kanjalo ngintana lezi phambi kwami zithi hayi basidlalela wena ngithi ngifile sidlalela mina vele hayi ndana fika yenye nje ifika like angazi kwenzakala noko yanginganya dithanga ifika yangena ka ifaka itiki ka ifudlalela mina udlalela wena sezabangani babangusayo bafethu ay njalo manje la ngabe kodwa ngale feeling ukuthi ngidineke yeseni ngathi hayi man ngathi nje intwana zami relaxani baby next time ngizongidlalela yabo hayi intwana za understand yabo hayi angidlalela umjida yabo yabo kodwa ngisadineke kancane ibhiza issues akafike ezami ke zathi baba relax into yenzayo sure siphume so uphume kanje manje into yenzayo like hayi ngiyabona ukuthi hayi crowd no sembona ikhali za so no ngiyabona ngisikenzakalani kwenzakalani bapale phansi ngare msodra western area after sort bafethu untango yagijima bafethu yagijima akasekho nasekasi ke umuntu lo akasekho nasese wathela bayangifuna nje ngizokushayela ngizokubonisa kahle ama post bafethu sonishanga ama updates bafethu ngithola ngizokhona ukubona uSayfo bafethu phela bafethu ngihleli nesele ngayi bafethu
Yangisola. Bathi yini azodlala and like nje msho manje like noma ngiplomile nje yabo yeah ngiplomile la endlini Facebook nje yabona ngithi hayi man ngijabulisa ama friends wami like into encane nje ngishaya like into edis khona into khona izinto singengashaya yabo so manje la ngibhala idola yabo ngibhala idola yeah maybe ayicava le post yakho iyatrenda ka iyatrend into ehamba trenda like into ehamba ama prize oh yeah isho manje yimi ngafika ngathi lesleyo yeah yabo le ama prize bamgudla so manje kafika umuntu athi delete lento amachito abathi ungayidelete ungabi nendaba like ukuthi bathina ba yeah khohlo ukuthi bathini yo nje amshumaje abale nje amona komunye umuntu ilasimaza khona shumanye la ngabona ngathi ayingaphusha nje yeah afane batrendisile yabona manje no socwele ekuseba bethu kunosapho ngayiwa bethu yeah man ngiyabona bafethu since sayifa khona ibafethu vandag bhekani bafethu sayifa mfethu yabona vandag mfethu ushayip unique mfethu ngibuze mina hayi singimbuze nje nami ngizobambeka commentator ngihambe nje amshuma le brand yakhe iphuma aphi nje le bafethu i-direct sibranda kasiswami ngisathi ngiyamcaka mosiswami siswami ngiyambona yeah siswami so obvious be unique mfethu niyayizwa nani there's no need ukuthi ngichaze ngiyenzeni iyazisha ngisathi as now we unique njama ngisathi ngiyabona ukuthi semsami unique ngisathi shuma bafethu ngenye indlela vie bafethu dale ngiyasho uthini khohlwa enkulumo zabantu mfethu be that one person mfethu yangithola ohlukile bafethu ukhuluma something like support bafethu support bafethu manje mina ngiyayifuna yabo angathi ukuthi ngizeyithola kanjani ngibuza umgama hala sayibone MC obviously promote yangithola promote ongitshele usayifo bafethu uthi Kumba Fire ongitshele ngeKumba Fire njalo Shumanye bafethu Kumba Fire yabo le ntona yami nje uli fresh ngiyethanda naye shumanje iyangifaka ku Kumba Fire yabo ngiyapha igipa yabo ze Kumba Fire izithu iphela yena nomacala akhe yabo sure hayi kodwa ngayilandeli liso iKumba Fire yabo shumanje like hayi ngiyabona shumanje kodwa ya somewhere yesigile yabo yesigile ugeleza mayibuya kanjalo ngiyabona iza nama cap ayi2 ngibhayele nami lona le fika safe mamba yinja yawo yes it's Kumba Fire hayi ngiyabona hayi Kumba Fire hayi vele ngana ngajabula like gift like inkaya like u DJ wami like phela u little fresh ka u DJ wami njalo yeah like even fresh bafethu tina mabhaya like ngihamba na yabo yeah sure ashuma Kumba Fire nje yami ngafika ke hayi biza ngishayela ngayo Kumba Fire ante grand yabo label fanele sicoko nje yami label amakhulumane yabo obvious yacava na nokubona nje ama celeb amabhaya egco nayekasi Kumba Fire nayekasi baqala ukubona ngami yekasi uthi hayi umuntu ushaya Kumba Fire usayifo shumane yabo Kumba Fire ngelilanga nje yami ngiyabuya la Western area ngiza yekasi ngisikele enye into yami bathi Stumzero yabo chela nje yami yo khona enye brand shumanye Kumba Fire shumanye intwana yami shumanje yo ngihlanya ngayo nje yami and ile yangihlanyisa ngayo sure shumanye tshela ngathi Stumzero asilande videos amacala wami ke hayi so la child uledi futhi Kumba Fire nami ngancenge uMagrize uyacaba nawo manje ngumzali fanele like umbonisa uthando menze litiya nje ngamshayela itiya nyanga ngathi Magrize kokusenkingeni ubomgada ke lokufana ngakenzela khona itiya ukuthi ufuna sounds umgada mshayela itiya Magrize athayi uzongibona amantende abazi nawo abantu abaholayo nje Magrize uyakwazi ukungibekela isincane angenzele isincane angenzele uMagrize vele chela umacala si millionaires vele hayi
Shuma that day shuma ke singamali gibela sebhara yabo. Oh yeah. Jayam saba ngenyawo. Nyawo sayebhara. Sayebhara yesa gibela Midlands shuma. Yo. Sifika la umjita nje amahlanya kakhulu athi abafethana. Lento lena ifatela ni la sekaslayo njaya. Yo. Hayi. Exactly. Basindabila njaya. Ila. Sekubeni. Emnikaze kumba fire. Hayi. Hayi. Shumazi ngathini but hayi. Saja nje. Bheka. Yangisike le story sayo le athe kuma fire athi hayi kuma fire njaya micale like yeah. Cale like ngizothini. Amajita like squad njaya ngiyacala njalo kumba fire. Abantu ke abacala ukuhlukana ke gasala yona vele naye yaphusha njaya yabo. Yeah. Ngishekela istory kanjalo ke ngayisha kanjalo macala yabo. Yabona kwesinye isikhathi vele njami like akumelanga like nenzi into eyi-1 nibaningi like njengama writings ama local brands nani because igcina sekuba nenkinga and stuff yabo. So nje izinto ezinjalo bafethu abantu abama local brand bafethu avoidani bafethu kuba yangithola akube nalo muntu labo bantu abayi3 labo bafethu abazozwisana bafethu because ma asifuni no kube nengxabano cabanga bafethu into enjani leyo mfethu uqala ibrand manje abantu bayithenga bese seyayiyeka fana ukuthi musujwayela abantu hayi vele yabona njengeyami nje ibrand nje yami sho manje sipone MC ayimele dona you shama two awashalo brand yami nje yami yabo sayifone emziba fethu wala ngitshela ngayo ngizobona ithombe vele zayo ngizobona lapha shuma nje brand yami shuma nje yami ngicela like hadizi nje yeah shuma lapho tengakadumi yabo hangisho sayifone MC vele kodwa gqokwa yimi nje kuphela yabo ngiyabona like ubhaya babo phela yekasi like akusuloyo naloyo yeah ngizothini uyamazi ustizi la leveti le phethu Steve yiyo ke yaqala ukubhaya skipper sami ke impintsha yami ke le ya skipper sami ke ngiyabona no hayi mangithe wesenary kwenye event yo machita no safuna skipper sami okay likaw avunisa yo ebaba ngihlanya ngeskipper sakho what isiya wena ebaba ithi ngenza ikipa Thingisifanele ikipa phela liya sile ukuthi hayi thi ngiprintise kancane into egrand like athi like into like grand shumane like fanele ukubudget njalo ngoba liya siyacela bafethu and nathi lesile ukuthi singidilivele mahala cela ningasibhadala yikho nithani usibhadala amatent wathi basifika amatent nishela itori hayi bafethu ayikho into nithanda kabi amatent yakalaza bafethu hayi amatent niyasandile yakalaza bafethu amatent niyayithanda bafethu bayani bafethu ngafuna into ibhaye baba oyilande ka Vida, isikolo tabafetha. Nasilimaza basilimaza. Ayakele kusewa betha hayi. Yazina bafetha hayi. Ngendlela engijabule ngayo bafethu namhlanje. Yazini nje ngicela nje subscribe bafethu. Subscribe, hit the notification button. Angeke usale. Uzohlezi unami la. It's not a game YouTube channel bafethu. Ningakhohlwa, I'm with my boy Cypher FC. Game. Ayakela baba yeah. Sipone MC manje mfethu awungitshele since vele une brand kanje and stuff and so like on your first like my store like my stock like for first time yakho ngithola uspende like malini
Yo manje stock like this time nje ngaspenda like 5 keeper vele yabo. 5 keeper like keeper. Ngoba ikipa nje kuphela la. Yabo manje le ama printing ngisho manje. So lapha vele bakushanga iscooking price. Vele hayi. Checkpoint. Wathi. Checkpoint. Kilizate. Sikhuluma yonke language wabulabula wesani zakhala. Hayi phela siyaprata wena Alice. Uyawuzwa ke manje. Umoya ke manje waphethe. Yeah. So mina njambi nyasho lokuthi since uyiqalile mfethu ishandisi yakho nenjambi bheka phambili njambi. Uyangithola? Emumva ungali ungapopoli nokupopola njami. Focus yakho ayibe phambili angithola njami uphushe nje yami angithola because manje mfethu mina like bafethu ungatshela usay for the MC angithola since bafethu like dingithi like bafethu abantu bafethu ngibaletha ku direct ku know the game bafethu like bafethu umuntu ophushayo and manje into engifuna ukutshela uSipha angithola nababukeli vele like mfethu mawuqala into ungalinge ustop njalo angilethelanga mahala la uyawazi umdlalo wakho ngiyakuza so bafethu uSipho le MC lo njalo so abantu mabadinga njalo bakuthola kuphi shimanje nje abantu bangidinga bafethu Facebook ngitholakele bathi nguSipho the MC sure Instagram ngitholakele nguSipho the MC bafethu bheka ku TikTok bafethu bangihekele account yabo like angathi nabayami like ngavele yabo but bafethu like ngizoyivusa nakhona yabo kuzoba uSipho the MC nakhona bafethu ama number wami ku WhatsApp uzowabona la screenini bafethu bafethu ayachitheka ahamba ne bathi usubscribe bathi subscribe so wena mwana subscribe kibona bakasheko abathandi koloi kibona bakasheko abathantete Nginakhulumi ngoba hey bayazi abajayiva bayazi abajayiva bafethu bana bafethu like bafethu abengithi bafethu ngicele bafethu ngiphethe nenja yami ezongikhulumela mfethu cela ubatshele bafethu ngicela ningilandeleni bafethu cela ningilandeleni it's not a game bafethu YouTube channel bafethu nizongithola with my hot man sithole yena shovele hayi bheka asakavali bafethu asakutshela ukuthi ekugcineni bafethu ekugcineni bafethu kumele uphushe yabo yabo like impumelelo into encane bafethu Anytime mfethu kuwa kwakho uvuka kwa utripa ilitshe lapha uvuka so phethe ezinye izinto noma mangazi ukuthi kanjani bafethu uthemba umdalo wakho bafethu ungamshiyi bonke la yakhona yabona mina manje ngihleli kanje ngibonga umdali mina bafethu ngibonga umdali wena ubonga ubani njani mina ngibonga amadlozi nomdali bafethu Ayidali mina umntana uyazi ukuthi shout out to umntana bonke siphinde sithokoze azisho awushayele bomivese liwami kanjani sisiye bafethu bathini ngibonga uNkulunkulu ngezinto ezinkulu kwayena uyindoda enkulu awubheka manje impilo iyashintsha isimo siyashintsha sesinamasimo sesiyashisa asapho wena mwana asabe wena mwana mina phela angwazi mina angwazi man yami kuningi ngisafuna ukukuzwa ngawe kuningi bafethu khona le video le bafethu ngifuna ukundlalela yona usiye esikolweni nomuntu mbhekela ukuthi ngathi yathakaza wenzani wena what's going on la tena mulimele poison
Bayabona sibala ukuthi hayi ngathi indoda le. Ande ngathi indoda inyawo zendoda. Shini manje la njalo. Yes. Ayetshela abalanda ke manje. Crowd yezani na balanda ke manje. Week. Yo njayami. Tona noza. Jabulile twani jabulile. Bafethu nimbekile. Nimbekile usayifoni. Yabona noyajulukisa no. Khulula isikeke. Asa. Thatha ungala siye. Bathi vuma mhleka siye. Asiye. Hayi mina bafethu ngibhimbi bafethu. Ngizilo ngidayile kupromo video la bafethu hayi. Mina vele bafethu ngomnandi ngomculo. Maka ke yazi ke bafethu ukuthi hayi bafethu ilokawa se-studio bafethu. Usipho bafethu angalokho asikhohlisa. Sipho sitshele kahle ngale ndaba yasesikolweni. Boyenzani lapha? Ngithi ukhohliwe yazi la. Hayi angikhohlanga mina ngikhodla mina. Ngike ngasho ukuthi mina mangisho into ngiyayiqhubekisa ngidedeli. Ngishilo ku first episode yami ngine-hotman lami ngishilo bafethu. Bafethu ngitshele kahle. Shumaje resila like kodwa kwi-event bathi change no girl bathi gender whatever. Oh gender what? Yeah, yona leyo bafethu. Shumaje like eskila like hayi ngiyabona ukuthi hayi bafethu eskila nginama fans nje yawo. Yo eskila bakubancanya nje. Noma ngifikile like ngishayitha kini sho manje kuhlanya wonke umuntu. No, angisayishayi. Bakhala no. Bakhala bathi hayi ukwenzakala. Bafethu event le yabo bafethu sikhalile. Yeah. Shumaje la shayiwiki nje yami like yo ngiyabona. Bebayenzela isikele. La bayenzela isikele nawo nje. Ngangifika like yo ngayenza izinto ngahlangisa i-crowd. Yeah. Ngahlangisa ubumem. Khona umunye umem ka ungifake ungayi chocolate ngane cold. Manje njami mina usangibiza. Manje amangazi kwenzakaleni nami. Hayi lethi hambani ngayo. Shuba nje yami. Khuleka. Ayaza umunye amagigi. Ntwana hayi lethi. Ayaza umunye amagigi. Shumaje jampela. Ngana silahika. Ngiyima bheka ke. Ngiyamshayela. Bheka ke. No ngiyamshayela njayami. Ngigigi no nge27 yabo. Western area ke. Shumaje bathini? Bathi like ima leyo kudla khuleka njalo wathanda ukudla ayeke wathanda ukudla bheka ke njalo ke bheka la yazikhamba nda sure manje lo mjita lo uzongifaka uzongisendela ipost yabo lo uzothola like ama likes amabhayi uzoyishare kimi ndini lo uzothola ama likes amabhayi uthola itikiti lamahala yes yeah sengikutshelile yabo iqalile yabona nje manje ukufaka ipost ngiyasendela nami ngiyanifakela nami thola itikiti lamahala bafethu hayi kodwa ngasibaningi khona ke ezigijimana mina bafethu ngicela nje mina subscribe bafethu nami ngiyaphusha hayi baba nami ngiyafuna le tikiti ngifuna ngihambe neqawulusi mina khuleka nje tikiti khuleka when you start ngifuna ukubona ama likes eksiya bafethu asimboniseni athina Facebook bafethu khulwa inex thina Facebook TikTok Instagram plus ke uyazi ke ngayi YouTube bafethu sithole yimina it's not a game YouTube channel bafethu don't forget to like subscribe hit the notification button ayoba yes akhale hayi bafethu bafethu yeah mina njami ngiyenze rasa yabona hayi nami nami like mfethu ngikhuthele mfethu ndaba no ngakushintsha ivoice no ungakhala njalo awushintshe ashayela ababukeli nje isokunyana yangithola mina vele mina ngizoba umagumayi sami asam bathi dakuhle senze umlando ithi lolu siko lukhulu asenze hayi besakho jaya yenzani why baphathiso yaza ngithi ngiya-adjust current ngiya-adjusta ngithola ngiyangithatha ileyo nto leyo watsiwa kinze bathi jemihlisanzela wena watwa bafethu
Ekuse bafethu hayi bafethu azi. Yamazi shibishita. Shita wena. Cha. Shita malume. Shita. Ne yaka. Performance yakhe ngiyazama. Yeah, angitshela. Yo hayi. Oh shibishita. Yo ngiyami like performance yakhe njalo. Yeah. Ebona le yasho manje ama-test like awuzwamamela ne but i-performance njalo. Yo like ngiyayifila. Ngifile ngathi yami lengiyenzayo. Shibe. Awona nje amana baningi musi labantu obukele ukubo. Mntana like hayi njalo. Baningi. Bokhila kanja okhila ka. Uye waqala like wankaya like he. Yeah, uma kodwa ngithanda like ukujabula itayela zakhe. Yeah, anya kumbula ntwana sasawulala malume. Ulala malume. Ulala malume. Ulala malume. Abengisibaza. Kodwa. Hey baba, sashabo kwasa stress. Shaba besikhala. Yo mfethu, mani ngibonga mani Cypher MC mfethu. Cela utshela ababukeli ukuthi like yilo ithandile namhlanje since vele ubevele ne-conservation nami yangizwa. Yeah, bafethu into engiyithandile nekufandaka like hayi performance yomjida bafethu hayi. Ingahile spirit. Ingathi ngisebe umnandini bafethu. Yo. Ngathi ngiyashaya banjaya. Adala shuma nje tano. Ungahile energy nje yami. Asithokoze indaba sesibambana ngehagi bafethu. Sibonge. Yeah bafethu like bengithi bafethu ngibonge kuni bafethu for isikhathi senu nokubukela bafethu. Sipole Cypher MC njami. Ngiyabonga njami for isikhathi sakho. Angithola njami. Ufisela konke okuhle poizini. Phathe grand umagogo. Make her proud poizini. Sibonge bafethu. It's Load the game YouTube channel bafethu. Don't forget to like, subscribe, hit the notification button. Ding ngeko sale. Shita. Stay tuned for more on the channel.